Naomi Campbell je vrh u krevetu, ali sa Carmen Electrom sam imao najluđi seks. Ovo je izjava najluđe glave koja je ikada trčala ovim travnatim njivama koje ljudi kod nas zovu fudbalski stadion. Čovek koga majka kad je rodila nije znala da li da stavi u kolevku ili u gnezdo. Kako se kod nas kaže, rodi me majko srećnog pa me baci na đubrište. Jer drugačije je teško objasniti kako je klinac iz besnog Foka, kojeg je iskopao ekonom fudbalskog kluba Trudbenik iz Talaća, prvo završio omladinsku školu u timu Kana sa Zizuom, a kasnije postao ikona Premier lige. Doduše, ne zbog fudbala. Njegovu karijeru u Srbiji ćemo da preskočimo jer je do tada donekle bio normalan, ali kada je otišao u Englesku, to kreće show. Tada počinje magija ekscentrika iz besnog Foka. Igrao je za publiku, driblao kao lud, asistirao, davao golove. Navijači su ga obožavali, naravno, kome ne bi slava udarila u glavu. Voleo noćni život više od bilo čega. Realno, ko je još toliko lud da ima svoj lični autobus? Double decker, prepravljen u noćni klub, pa da se noćima voza po Engleskoj i partija autobusu. Tim istim busom bi se ujutru pojavljivo na treningu. U Engleskoj je trošio za veče i po 100.000 funti za šampanjac koji su drugi pili jer je, kako je sam rekao, voli da ugađa drugima. Znati sami kako se sve to završava, na kraju je ostao bez čega. Ali jedno je sigurno, takvog ludaka Premier Liga više nikada neće